uLotshe wazala uNondo, yena wazala uSilindindaba uSehla. Indlu yamaNtshali yanqama kakhulu ngebutho lenduba elaliholwa yindunankulu uLotshe ngaphansi kwenkosi uMzilikazi, njalo engumeluleki wenkosi enhlabeni zombuso. Kukanti-ke indlu kaLotshe eseyivuselele namhlanje yayiphethwe nguNondo kaLotshe, onguye owaphatha induba uLotshe esekhuthulelwe esigodlweni senkosi waba induna yangaphakathi. Esengumeluleki wenkosi, advisor ngesilungu, uMzilikazi uthe sekuphethe inkosi uLobhengula, induna uLotshe weluleka inkosi ngobudlelwano bobukhosi lamangisi, ephethe i-diplomatic, investment, development portfolio including contracts and concessions. Since he could understand, speak and English, he was also the king's interpreter and confidant, meaning there was a lot of intellectual depth within amaNtshali on diplomacy, social intelligence. Kulapho inkosi uNondo akhushulelwa phakatheni ibutho lendube eliphakathi kobukhulu uNono ngokuhlakanipha, okwenza ukuthi induba iqine, izinze, ithembeke enkosini. Induba yaphatha kusukela esiphongweni emhlangeni kuze kuyefika eNkayi. Ekukhothameni kukaNondo ilizwe lalimazozo, izinto zamaNtshali sezihlakazekile, izimiso zokuhlonza ubukhosi ukuze kugcotshwe uSilindindaba. Hlabangana, Sitshebo Hlabangana, Moffat Hlabangana, Bafana Hlabangana, Mtshali Hlabangana, just to mention a few. Emva kokucubungula ukuhleka lokumelana kwendlu yamaNtshali, ubukhosi bavuselelwa endlini kaNondo bazagxila emahlombe. uSikomishi uDube ngaphambanisa uvelela ngasePlumtree, kodwa wakhetha ukuzasebenzela eMbubi, idistrict lesizwileyo ngale esikhuluma semfihlo ukuthi idistrict yeMayili, idistrict yezinkomo, kodwa uDube wakhetha ukuzasebenzela labomalubaba, omalumami omshana umkhulu kakhulu. uDube isigaba lesi ngithanda ukutsho kuSikomishi ukuthi isigaba lesi silabanikazi, so uDube wakweneliswa ukuziswa kwemukela omunye wabanikazi uyasenza isigaba nguyenalo kaMntono nje esimbekayo. Baba angizizwa izandla bakithi asimtshaleni asiqaliseni. In the interest of time, ngizacela uChief Siyansale abuye azosipha amagama. Simtshayeleni izandla baba naye kuya phambili. Asimtshayeleni izandla naye kuya phambili. Ngiyabonga mphathi womsebenzi. Salibonani badala. Salibonani bubenhle. Ukusabela abahle kuphela. Ngithemba abangasabelanga ayishibo labana abathiwa abahle. Honorable Minister, our guest of honor, ubaba uRichard Moyo, onguye njalo onguminister esikhona, enguchairman njalo wezanu PF for Mati North. Ngihloniphe njalo ama deputy minister wamabili akhona, lo deputy minister osuka ku ministry lapha engikhona, ubaba uHonorable Mavunga, brand new ngabo lapha namhlanje. Ngemukele njalo isethekeli sethu esiqhakathekileyo ubaba uMoyo Provincial Affairs and Devolution Minister eMatabeleland North Province. Ama Deputy Minister phakathi kwethu lapha ubaba uMavunga onguye Deputy Minister kweze Traditional Lema Council, lo baba uSpanda MP walapha njalo Deputy Minister we Higher Education.
Provincial Chairperson lo oyingcicho bekhuluma lapha ubaba uSenator Chief Siyansale ekhokhele iziduna zeMatabeleland North, uSenator Chief Matupula phakathi kwethu, silama chiefs lapho ubaba uSikhobo, ubaba uNekatambe, ubaba uSiyabhuwa, lo baba uGwesela ovela eMidlands. Silama directors avela ku national ubaba Mbeza, kube lo baba uMakanyangi abavela eHarare. Kulama directors akhona lapha ku province yethu yeMatabeleland North. Mbonanga uPA but bakhona abamele ioffice ka provincial coordinator. Silo officer commanding i-district nale ubaba uphakathi kwethu labanye bakhe esejayele ukuthi iJoke. Silo DA ubaba uDube ophakathi kwethu, lo chief executive officer ophakathi kwethu ubaba uMlilo. Ama-party members, ama-central committee, mbone umama Ndlovu lo baba uMbambo lo ejalelela koMaphosa. Lamalunga e-province akhona phakathi kwethu lawo e-district aphakathi kwethu. U-council chairman lo msekeli wakhe, u-council chairman uTembani Khumalo, lo msekeli wakhe ubaba uNtini, lamanye ama-councillors akhona phakathi kwethu. Ama-villages ngwabonile akhona phakathi kwethu. Kulama headmasters alapho, headmaster wakusolesi isikolo benze ukuthi ama-ward angaphi abakhokheli benu sebelawo lawo mamepa akhona ngathi bahambe bayafotokopa bazalitshengisa ngezikhathi zakhona lapho ukutshengisa wona lama-ward abekhulunywa ekubaba uHonondo, lama-ward asele ngale ekimi. Siyabonga i-Rural District Council ngomsebenzi omuhle kangaka. Akupheleli kuma-boundary kuphela umsebenzi wenziwe i-council. Lamhlanje ngitsheliwe lokuthi nxa selenza ama-boundary kumele kube lalokho kuthiwa kuyagazethwa. Uminister gazette sibili ukuthi indawo enje ususela lapha usiya laphana isike kababa uHonondo, lapha usiya laphana isike kababa uMtshana. Lakho lokho i-council ngizothiwa sebekubhadele lamhle ekuseni, ngicela libachayele ihlombe. Ngoba konke lokho ngaka sikho la, ngaka sifuthananga lapha lamhlanje. Ngoba indawo ze-resettlement umthetho okhona khathesi uthi ukuthi indawo ibe ngaphansi kwenduna eye-resettlement kumele uqale kube lesivumelane ekhansilini kuze kuhambe kuye kuhulumende ukuthi sesivumelene lekhansili. Ngaphandle kwalokho induna ize neze kayibusi kuma-resettlement. Ngiyathaba-ke ukuthi mhlawumbe ukufakwa kwababa uHonondo ukucela kwakhe indawo yakhe le eka-1947 kwenze kwaba lula ngoba lama ngisakwazi ukuthi kule minyaka emingaki ngacela ukuthi ama-resettlement abe ngaphansi kwami, kodwa bekungachiphanga. Ngithemba ukuthi ukubuya kwakhe la esecela ukuthi indawo libe khona bakubonile ukuthi bangazake bamnike leyo ndawo ngaphandle kokuthi kwenziwe konke lokho kwemingcele esesikhulume ngakho. So siyabonga ukuba khona kwakho baba Magalela kwenze kwaba lula emsebenzini lo. Kutshoni ukuthi indawo ze-resettlement seziyaba ngaphansi kwezinduna kumbe kwenduna lezi ezimbili esezikhona ebubi. Utsho ukuthi ama-village head yenu afakwa kuma-resettlement ngawakhethisa ngo-2004. So bale 21 years besenza umsebenzi obusenziwa ngama-Vidco ama-reserve emadala behola ama-Vidco emizi emdala, kodwa laba bengaholi 21 years beliphila labo. Abanye bakhona besenza le msebenzi engcono kule msebenzi eyenziwa ngabanye abasema-reserve emadala. Njengoba sekuthiwa sekubhadele konke, ngizazama ukufuqa ngamandla ami wonke
ukuthi kungagazethwa kumbe kuyona liviki kumbe kuvikezayo baqalise ukuthi bahole imali yabo kodwa akula back pay kuduneni bazaqalisa kuyona le inyanga okuya kuthiwa bavunywe ngayo i-back pay kayikho. Ngiyafisa ukuthi ngabe kule back pay belizaba lenkalakatha yemali okwe-21 years kodwa kakula back pay. Finishalo njengoba lesikhathi esihambile ngicela ukuthi ngicine ngokungenzela uMagalela amhlophe emsebenzini ola osewuphiwe namhlanje. Ngicebisa njalo labantu bakho baba Magalela ukuthi sivumelene lo Magalela ukuthi kulomsebenzi mhlawumbe ozaqalisa kunyanga ezayo oweGugu Rawundi lapho sizabhoda khona amawadi wonke kodwa ngenxa yokuthi sileminyaka engu5 sitrainwa ngalo umsebenzi abantu abangu14 abazasebenza le nduna zonke ze-South lezi-Smart North umuntu emunye uzabe labantu abangu14 sitrainwe okweminyaka emihlanu. Ngiyabona ke ukuthi kungaba nzima ukuthi ubaba ngene phakathi kwenu ngalolu hlelo engazange ayenze le training yenziwe ngabanye okweminyaka emihlanu. Sivumelene ke ukuthi zahamba laye endaweni yakhe kulolu hlelo lweGugu Rawundi nxa efuna ukujoyina lami kweyami indawo kuyabe kubuye kodwa kulolu hlelo ngizamncedisa ukuthi lufeze. Ngiyabonga. Siyabonga nduna asemtshayeleni izandla hamba kanjalo zamachichi entana ngathana nasemhlathuze iloba kathusuthusu kodwa sanda kusomuzo sandukulela phesa mkhonkoli badla kakhulu elaphethu ukhotola ulandela silesabuya sanqebe kushini inyama lasochakane inkosi egatshele bezandleni ezirukhuni silesabuya sakhiye sinangemva sekadade sawaseka asale sayina kumsindo yakhosa waqhaqamba kizwe babheka amadoda wekaphezu kwabafana sebelele bayinqaba sifuna ngoba kwabile emampa khapho kafuna ukuthi Dabasita mthungo mbulazi shoba lingangwisa shobana inarelo zamezi ezikhali nhlobese kantu nhlobese maxoxombela nabantokela yena ngeshukulu bakhawa amakhulu dunga. Siyabonga asibatshale izandla lawo ngazakuchaya izandla siyabonga kwazi ngoba mnandi ukutema inkosi. Ngiyafisa ukuthi ngabe laba bamfundisa laba bafana lapho ke ngitema inkosi yami. Bageti, time is not our quota. Higher and tertiary education. Jalo, a member of parliament for Mobi constituents. Umganwani, Putwani, Honorable Spanda. Jalo uthi nganga hlangana la ku parliament. I-confidence yami iyaphakama. Ngoba ngiyabe ngikwazi ukuthi ngile backup whether ngezibhakela uma ngiyokuphicana ngengqondo sijayele uzimela izimoko zakhona sisonke. Njalo ngiyajabula ukuba ku constituency yakhe okokuqala bengihleka naye ngisithi kanti ndoda ulama ward angu 23 amawadi umsebenzi olawo mkhulu. Ungakhangela yami constituency koBulawayo ngilama ward amathathu kuphela. Ungathaya 3 kilometers usiqedile iconstituency. Yena uyachaya ama 100 kilometers. Sokumele sikudingele enye imota honorable member. Ngiyazilalela. Agcina sebekudinga abadala kanti imota ka-MP ingabe. Ngithanda njalo ukuzehlisa phambili kuka President of the National Chiefs Council ubaba uSenator Chief Khumalo. Ngiyakuhlonipha baba. Ngizehlise njalo phambili kuka Chairman we Provincial Chiefs Assembly uSenator uChief Siyansali onge njalo sifundisa ukugqoka kuhle eParliament. Sithone smart. Ngithanda njalo ukuzehlisa phambili wenduna zonke ezilapha ama traditional leaders wonke alapha. Nizehlise njalo kuma senior government officials akhona kulindawo
ama-officials avele kuma-ministries achiyeneyo kanye le-Ministry of Local Government and Public Works eyiyo ephethe umsebenzi wanamuhla. Ngizehlise phambili kuka-council chairman, lama-councillors akhe, u-CEO oyokubi RDC, ama-members awe-JOC. Ngizehlise kakhulukazi sibili phambili kwe-leadership eZANU-PF, ibandla elibusayo eZimbabwe, from ama-PB members, Central Committee members, kusehla ama-provincial members, ngize ngiyefika ku-SEL. Ngiyalibingelela ama-comrades elilapha phakathi kwethu. Ngakhohle njalo i-Fourth Estate elapha. Ladies and gentlemen, comrades and friends. Ngiphiwe umlando wokwethula uguest of honor wethu ophakathi kwethu namhlanje. Our guest of honor was elected as the provincial chairman of ZANU-PF in 2008 and has since been the longest serving ZANU-PF chairman in the whole country till present day. Alimqakezela izandla. Ngabona ubamba ukuba ngu-chairman since 2008. Ngisasesikolo mina. Ngisabhaliswa ama-correction. Namhlanje sengu-deputy minister lokho engu-chairman. Hayi qinile le ndoda, sitshayeleni futhi izandla. In 2018, our guest of honor was elected as the Member of Parliament representing Umguza constituency, a seat here into a hub of untapped opportunities, leveraging its rich natural resources for sustainable growth. Our guest of honor was appointed as the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for Matabeleland North in 2018. In this role, he has been instrumental in promoting economic development and devolution in the province. He has advocated for the province to embrace initiatives by the Second Republic, emphasizing their importance for development and improved livelihoods. Under his leadership, Matabeleland North has seen significant infrastructure development and investment promotion. Ladies and gentlemen, comrades and friends, ngicela lingincedise ukwemukela our guest of honor, who is the ZANU-PF chairman for the province and also Member of Parliament for Umguza constituency and also the Minister of State for Matabeleland North, Honorable Richard Moyo. Ngicela sisukume simqakezele izandla ku-Honorable Minister. Litshona njani badala? Ningayenza ngcono sizogcoba inkosi. Litshona njani badala? Sekungcono kodwa inkosi ayizwanga. Litshona njani badala? Kade usungani uzwile. Ku-Deputy Minister of Local Government and